She bias je valcha haun karskujor. So mae Annabel? Agus me Bhèibidh. Oh my word, malt. Dalta quad man Carlos Puyol. A mullet from the 70s. Yeah. Well, I'm mullet item. Well, I'm all times in this. Catol ge cana to chaine ach buda an y mebigrw. A gwych o squeaky. Geber bi cwri se bele coloch. Hammer se ysmynioch gyfala ali. Well, Federico's yn gwain punchline, is beth yn yw Take her to the chluas. Le return to sender ore. Huisvering kunnen we kalig in kutjo. Sin acw se ma ha blion y Bhèibidh. Ik ga roomie picture niet doen. Ik ga roomie picture punchline. Ja, ga avondjoch aan nooit wie gaan één keer in je skaas. Ha het al in art goed blion. Ha anders ook. Ha Pietanje graduims kan la nu als tussen Bhèibidh. Ik heb dus gaan niet mee en maar scalp bij. Actually, was je dus vaak. She hoe die oh, tussen blion en Bhèibidh. Maar die er puur. Chwydd eisiau ore yn ielig faram. Yn nys oes y ffeiliag agos grwag ha gymac hoddwch rysio... Carlos Puyol. Ai, ma'n efo malt yn warsen. Roif at y ciar, ma Wel, fa biastol. Van mi bak raver, tris mikkertjen, meul, agus man hwyd Annabel is y sgialwch, fa topan bak falt tjom ich heel am chlos yn achar o garan. Smak wel yn nysach, stof nach big hon tjich bliona. Jay? Wel, Kom over i snip.